Reka ngusuhuze Piyoniya aho uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, amahoro y'Imana abane natwe. Ugiye kubana n'uyu muyoboro wacu wa Ubumenya TV ndagushimiye. Murareba rero uyu munsi dufite update twahawe na Core Team itwibutsa yuko yaduhaye inyongera zo kugira ngo dukore KYC. Murabizi abantu mukiri tentative cyangwa mugitegereje KYC, aya ni amahirwe ageretse ku yandi Core Team yongeye kuduhereza. Murareba rero zino update mugiye kubana rero ni Maniraga Felix. Nubona iyi channel igufasha kandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo nawe ujye ubona notification. Mureke twanzike rero. Core Team yaduhaye update itubwira yuko yongereye igihe cyo gukora KYC. Twari tuzi yuko cyangwa twari twiteze yuko KYC irangirana n'uku kwezi, ariko murareba ko yongereye iminsi yo kugira ngo abari batararangiza KYC nabo bayihabwe. Murareba ko yatubwiye yuko mureba hano yatubwiye yuko KYC reba hano igiye kugeza kuri 30 z'ukwezi kwa 12. Aya ni amahirwe ku bantu bose bari bategereje KYC batarayibona. Yongera itubwira yuko migration yo nta cyahindutse n'ubundi ari kuri 31 z'ukwezi kwa 12. Urumva yuko ni amahirwe ibintu bya KYC bizakomeza, ariko open minded yo nk'uko bisanzwe nk'uko twabisezeranyijwe ntabwo yigeze ihinduka, n'ubundi ni mu mpera z'uyu mwaka. Aho uri hose rero gerageza, aya ni amahirwe wowe wari utarabona KYC, ni amahirwe yo kugira ngo Core Team ikomeze itegure ihereze abantu batarabona KYC, na ba bandi bari bakifite impungenge z'uko badafite KYC cyangwa batahawe KYC nabo bayibone. Ubwo rero wowe wari ufite KYC, iyi ni iyindi Imana ituguyeho, ni ibindi bintu nanjye ntabona uko nasobanura. We wari urimo ujaragira wikoza hirya no hino KYC irandangiranye, KYC igihe kirandangiranye. Ngaya amahirwe, gerageza urebe umuntu agufasha. Nimba utazi gukora KYC agufashe. Ikindi niba ufite telefone idafotora neza, icyo kintu nongeye nyikubwire. Hindura telefone ukoreshe telefone ifotora neza. Hanyuma nawe uri tentative, hora ugenzura urebe yuko nta liveness baguhaye uyikore. Video ejo nakoze yari imibabwira yuko ugomba gukora liveness cyangwa ugakora ukamayininga nibura ku manywa kugira ngo nibaguha liveness ubashe kuyikora. Yes, mureke tubyaze umusaruro amahirwe tubonye. Ntihazagira n'umwe wamayininze P-Network uzasigara inyuma adahawe cyangwa atariye kuri aya mafaranga. Ndabashimiye rero mwese aho muherereye. Wowe twabanye ndagushimiye, wowe ubashije kureba iyi video ndagushimiye. Mureke tuzabonane ubutaha.